Što radite u slobodno vrijeme kad ga imate ovdje u kampu? Pa svako po raznom, neko voli igrat PlayStation, neko ima biljar, stvarno su nam domaćini pripremili izvanredne zanimljivosti ovdje, tako da nije dosadno što se tog tiče, ali sve na svakome na volju, ko želi, neko se prošeće. Evo, puno repestivaca vozi bicikle sad ovdje po ovim šumama, tako da nije dosadno za sada. Za sada. Dobro, očekujem vas do finala, možda vam dosadi. A recite, u PlayStation imate neki svoj tim specijalni ili uopće igrate uopće PlayStation? Da, iskreno ja ne igram, ali evo imaju dečke koji igraju, pa vjerojatno oni imaju svoje Manchestere, Reale i standardne ekipe. Što se tiče klope, kako je ovdje ponuda, kako se jede? Pa iskreno mi već dugo godina vodimo našeg kuhara sa sobom, tako da nam on priprema više manje standardna jela, zato što puno tjestenine moramo jest, ugljikohidrata, riže, mesa, puretine, piletine, tako da je salate, to je standardni nekakav meni, ali tu i tam si možemo priuštiti, pa ne znam, mislim da punjenu papriku nekad nam napravi ili eventualno nekad i pizza bude i tako. Izvrsno. Kakva je ovoga usporedba ruske i španjolske kuhinje? Ogromna. Rusi dosta masnu hranu jedu, što je na prvi pogled odmah upečatljivo, jer Španjolci puno paze na tu masnoću i sve rade na maslinovom ulju i puno ne jedu u biti, dok Rusi stvarno uživaju i veliki su gurmani i vole sjediti za stolom, uživati po nekoliko sati, dok Španjolci to s nogu u baru na bačama riješe za par minuta i idu dalje. Izvrsno. Je li Radler pivo, jel se smije to, jel se tolerira za piće ili je zabranjeno strogo? Iskreno mislim da je zabranjeno sve što je pod pivo, pod nadimkom pivo, tako da mislim da samo vodu, pijemo sokove. Može se neko priuštiti čašu vina ili čašu piva, ali to je rijetkost. To se zapiše. I za kraj, jel imate nešto za reći što vas niko nikad nije pitao, a htjeli ste? Joj, uhvatili ste me. Pa šta znam, ovdje nam je sve odlično, evo reći ovak, i stvarno i pohvalio ove domaćine jer stvarno su pripremili sve na našu ruku i da nam ovaj boravak ovdje prođe što ugodnije. Nadam se tih mjesec dana da će proći dosta dobro i brzo. Izvrsno. Nekog biste pozdravili možda posebno ili? Evo ga, dečka iz kvarta sa Gredica i Jaruna pozdravljam i dečki koji putujete, pazite kako vozite i čekajte nas s pjesmom.